सक्वे न्यानाचुङ्गु लच्छी तागगु माधव नारायण धलाइ छोले निगुगु चरण्य प्रदेश यात्रा कोचागुदु लच्छी तागगु धलाइ छोले धलदना चोपी सक्कु प्रदेश यात्रा पिहावना पेंगु थासे धलदने मागु परम्परा दु थोहे परम्परा कथा इम्स आत्तक निक प्रदेश यात्रा पिहावना सुंगुगु थासे धल दने दुगुदु इम्स पशुपति महादेथा फम्पियासिस नारायण देगले व पन्तीय इन्द्रेश्वर महादेथा थल दने थुङ्कुगुदु इपि नापाङ्गु चरनिया प्रदेश यात्रा छोरे पशुपति थलदना फम्पी ब्याचोरा शेष नारायण देगले कनेखुनु थलदना यलय शङ्खमुले पाल यावगु ख ठुसी जी माधव नारायण यो सौ किसिमको प्रदेश भ्रमण जी सौ भ्रमण खे छु पहिलो चरण यो भ्रमण पशुपति फर्पिङ टु सक्वे हाना ल्याउने ज्याजोखे ठाउँ अन्तिम जी चाहिने ठाउँ फर्पिङ निसी सक्वे टको बनाउली ठो शङ्खमुले झिया डना चुनाउटु ठो शङ्खमुले झिसँग पालङ ठाउँ ठनजी सकल व्रतालु त ठन छेने हुँका सावा त्यसमा जल सेन्चर याना जल बे हुँका जाने वेकपी पाल याना ठन ठाउन जाने सक्यो भनेमा दस्य झिउ ठो प्रदेश जाने भ्रमण खे तापाक उठे करिबन जाने 8 कोसी लडु फर्पिङ ठाउँ जाने भटिजा व्रतालु टेउ जाने छौ परीक्षा ठाउँ घडी ख अनलिपा इपि सक्वे लिहावंगु ख निगुगु चरण्य प्रदेश यात्रा छोले धलदपि सक्व पन्तीवना पन्तीय इन्द्रेश्वर महादेथा धलदना सक्वे लिहावनिगु परम्परा दु प्रदेश यात्रा पिहावनिले धलदपस लाखान्या मजुगु न्यासी वने मागु लिए सुयातन थि मजुगु परम्परागत पुलांगु लछेले मागु लगायतीय नियम पालना यामा चाहिँ ठुसी माधव नारायण चाहिँ व्रतखेजकै सिमिटेवेना चिसन चाहिँ व्रतखेजको सिमिटेवेन तका चाहिँ गु जाएन अठे चिसन चाहिँ तलनडङ्के याना चुना अले तलनडङ्के ढुङ्का चिसन त तलनडङ्के ढुङ्का गु प्रदेश यात्रा क्रम ख जितला दशामध्ये खुसी लगे जो ता छोले तका ढाबले पशुपति बन्द जुया चोंसा ठो गु परम्परा लिन जुया चोंग खने पशुपति नाथ नापोन चाहिँ गु स्वाइले ज्या ख वो ज्या ठुसी न तालाउदो अनि पशुपति बन्द जुसा वेकपि नि शरीर ढाबले उके लागि वेकपि त सुयान देछ पशुपति छिट देग चाहेका बिया देगले पशुपति नाथ नापोन चाहिँ छिटो स्वाइले ज्या जोन जुल अले अनलिपा ठुसी विषम परिस्थिति जुसान तबि न चिसन चाहिँ छिटो गनगन वन अन चाहिँ वठासी चम्पी भक्तजन ढाला अनेपि हने बपि मन्टेसन छिटो यको ग्वाली आउदु अले ठोसवाले चिसन ठुसी तलनडम्पिनी मन्ट सुन मयका भोलेन्टियर रुपे स्काउट यापि चिम्पेमो अले ठो समिति यापि गुमोती मेपि चाहिँ जम्मा याना मुक्क याना पि नेमो चाहिँ माधव नारायण स्वयं थल दनिगुली थुगु थलै नियम थाकुतका थाई परापूर्व काले माधव नारायण दियन थल दनेको छोले अश्वमेघ यज्ञ यात एक मुख्य रुद्राक्ष नुया पलेश्वर जाकी व सचिव च्याताजी स्वा मागुली वहे फुक्क मुन्केत पशुपति फम्पी चाङ्गो नारायण व पन्ती थल दगुतका धार्मिक किंवदन्ती दु पुरुष महिला ढ्याउ उपोर घटिके चाहिँ यो भेदभाव चाहिँ मरु मलाई अब ठङ्गने पुरुष चाहिँ विश्वास मर्छ झिया झिमिन ठेन चाहिँ मे पुरुष पनि विश्वास मर्को छु ठेन सुनिन जुरा गठेन जुरा डियो डय मरु ढ्याउ चाहिँ ऊ अन्धविश्वास नै याना चाहिँ पुष्ट भन्छ कमै ढको छ मिष्ट चाहिँ अब मन्दिर जिल्ला छे जिल्ला फुङ्गठ्या पूजा आजा आराधना या जुन चाहिँ मिष्ट भन्छ उपयोगी मानव शक्ति विरुद्ध न त थेजी मखने मानव गुली शक्ति विरुद्ध गुली आनन्द विरुद्ध छुए मनसे म्यो बने म्यो गुली बजिन्छ हामी 12 बजे खाएर अनि हामी 1 बजे हिँड्यौँ अनि हामी 4 बजे पुग्यो
जिरालाई आउँछ त मनमा आनन्द अनुभव ठिकै जुगा धमाधम छेङ्को भए त मन आनन्द का ए कस्तोलाई अलि म चाहिँ जित्नु उयो फुपिन्डालाई म फुपिन्डालाई शास्ति जे जे म सपिन्डालाई भन्छ थाहा वही किंवदन्ती कथा मागु हलो जोला मुक्यत परदेश यात्रा बनेको तका थाई वंगु माग 3 गतेनसे सुरु जुगु सक्कोया थल सचिव खुम मिसापी वचिन गुमर मिजपी याना मुक सचिव नि न्यामसिया दना छंगु दु सोंगुको चरण्य परदेश यात्रा कथा थल दपी वैगु माग 29 गते सक्को चांगु नारन देखा बोली थो थल वैगु सिल्ला थोपुनी अर्थात फागुन 4 गते कोचाई